Kaya tayo na. Mabeno. Ay doon na daw na oras mula ni Tugor ko tunggal mangihuor bububo. Molo ipatuturo no luhutong. Alani pangalapan ni Bu. Ate, jadi molo tungurok pe nagburura hulok kalakom na daw. Jadi sa kanina mang baro. Maula ate Maria muna ka mang baro nani. Ipasahat tamu panganon na marinya tuwabi takap na binibuna. Yalay na mabalgay na sangapan ng manggo. Alay ada nyo puta na barjolo din mulo manakol mananggal. Mulo manjali ko mga liyan. Mahkaluhan na tama siya kabor. Panganon na marinya. Bahasa daw namin mong siya di kasawag lang na kamanggulo namin. Alay mulo palpongkong kahubay kami manggulo. Las maruwag na dyan. Maulan ni barjolo majolo guna puro. Jadi saya mah ubere nami bawa. Jadi saya mau ubek kami dia muna ka bebere nami pur. Obat boru teh. Obat boru. Saya mana situ? 5 boru. Iya nasi dia. Balik. Saya manusia dia kamang buru namihan na Martino dia kamang buru namihan na Martino dohon. Dia Sada madia muna amang guru namin na mahamarang di sini. Kapul. Awat jangan di so. Untuk kata nara kosong tunggal. Ini dia. Sada ma iboto niya mang guru namin na tapahe nakisa namin sa Pilubog. Ay dia, na guru namin. Balita, ano mo? Nakatatas niya ang bola. Ito lang. Takto niya. Ano to mabay ko? Iba ang guru. Jadi maulate marito ata, maulate matalibata. Maulate nang dipumat tadi baga sa tikyo. Karno mobi ma dinapuro. Maulate ma napuro dan piga sirupas tumapor ibonala dan piga hala dikingulo na saw sinakat ni Rohano. Dihanguluanon, anguluamon, budo pa yung turoko anak mon. Yang kana marang-marangi, yang kabere na guru. Sadar ho muna mapuan saring-saring niya mang guru na hinan. Pisialani tiari nauli, bigla na denggat di baga sa tikyo. Upatu pahami do iso tekke saur tekke sitio-tio. Iddahan nalas atas ni pinggan nahot. Molo petung songono na puro na bae na upatu pahami. Ado pamuna di at namang guru nami do na puro nami. Sai di pasu-pasu tuhat tamon na gabi parhetian ni tangiyang dihamuna. Asa saur mahamuna ditorotnya kajalmaun. Yo madalan di persauliat di hamu pasu-pasunya matadibatahan o pujulan na riyon. Molo petung songonon na buhubay kami di atas ni pinggan na hot. Hot mapasukasok magpeto sumatjujo. Marhita ng pinupang muna saring-saring ni na puro nami. Juk pa manehamu ng jala at takot na niluluwa. Saha solo dinobutubotea. Mga sahat to pasatami, dikesaw na pamuna dia kamang guru nami sa luhut na. Sahat manigonggom to di muna maakanaw di dohot na dinggan. Mauli ate, salapita ma. Jadi buhay ka. Patong manoy.
Tunggu kaya ako. Sabi niya mula ba? Jangan jatuh pian ya. Tanggang naman. Ay, babae. Makahita nun. Tanggang naman, tanggang. Ay, siya nun, bata. Iba. Awoy. Cara itu ini. Lahat ito na? Pasok ko marito ko. Tutulog ti balbay. Ati. Di ba, babae? Oo. Siyempre, tani mo lang. Lamat prito daw na. Talabas. Sama lewa. Ulak, ulak. Siya di kami ko. Ada yang gawe tinanam mo ah. Kala siya di gila. Ano pinagdo kayo ng munaki? Nabo. Wala, nga. Doon may pasapaso lang sila. Marami. Era mar tuguro. Depan pas sunan itu mana? Anong mo? Boso mo. Alin na yan mo din. Pari ko patulog. Wah, mantua, asik ko siya kita sudi. Ngabe ba? Oiro, wah. Taba sama supas tu geleng sa. Gabi. Wah, ida kay nata. Kulo pala nun mere siya kilo ni kakil tangarong bicara. Biro. Anong gabi na sa kapotan? Ada botas sudi. Kaya bicara horas. Alay adong sungan na manggol. Horas lah. Bola juguk disuroti. Ako ta. Ayun na wala. Bolo. Kaya no ni. Urat tangan mo di pa masuk ko eh. Urat tangan mo di pa masuk ko eh. Urat tangan mo. Jadi maulate Maryam namang guru namin. Alaw nga si Koka rin takot. Dia kapag bumata tanong mo pimamarite so pamuna mang guru. Lasrohan namin. Molo tangyang namin kamat na debata di hamunak namang guru namin. Bonan yang tuli dulu si tabungan. Kalau hami so pamuna ka na ulinon. Usay matabata pa marihang na dalam ni Panginoon. Asa ni Lord Tuta Jupa Kola. Diulot ta sa dariyo. Kanyang namin ito magkaribata. Salhut mahamuna sa urmatua. Gabi mahamu jala mamula. Sa solo kinugutugotean. Nung mahudalo hami. So pamuna diya kamang guru namin sangap to hami si Bekamuna. Lahat mahamu lelendi hamuluan. Horas mahamu jala gabiya. Lima songot tari yak kahamala tayo namin yak kasobamuna. Malaya manggaro. Kakulo rohan namin. Kung matudyan namin rin yak kam na kamangguro namin sudi. Mga manggaro na guro. Aboy chong chok kami. At sa hati biya. Ang gabi nakipya hulok pati. Sikwa minahati ko man nakita hulok matuddi hami. Mere mamu sunura sa bulag do. As ba julo maka olo. Ayo, termer. Lido. Orang di dalam. Sila hamudo makuha ka na natin. Jadi nahulog kami di si Naporo, Niuleos Sederion, Maknanay Ma iyo. Ipola Niuleos Sederion do si Diyo po. Bolo kami chong isot. Ini sinok ko na dua-dua. Apura siya tagan, ulo siya shoti, ulo si pasaton namin si Palasgadan. Pas amat tadi batado, ang kunamang lusito. Nahudok kami, so itong gabi bibili ko nila na hukunan. Nahudok kami yung napurudat. Ala na,
Kami pelas rohanan. At sa tulang na din at hindi ang lalak may pangaratuan ng gobala di kimangulo niya puro na niya nila. Alim ang dati ma, italohoro pa italohoro tangyang sehat o peho. Buhay ko po ang guru na hilang. Jadi atong martingot niyo nakalainan ito igutonan niyo. Hindi yun akabo na pasugit na ito. Ikaw marsugot pa doon. Jadi lasrohan namin na kunda. Jadi so tumibere koming ino dati. Ang godang holan ito marulaw na minar ng kalhuli. Hindi ito kiulos na ito kami doon. Ulos na karga ng hulihan. Na jago na karga. Aliroma to kailangan ko mang kalhuli doon na kirmunay. Nang buhay ulos na karga at nagjago. Napasik ko ulos na mura doon na mura. Sa mura na pasupapin na. Ito sinamurahugot tayo na buruda. Jadi sa muna parhitian dito sa saat mahamulilin di hamuluan. Sa ikon-ikon ko di muna makanaw ko kadenggan. Maulihat ka na. Jadi saat manakit tubur. 5 nakil, itu 5. Mulai masih sekakan. Siregar tuh heta nomor 2. Itu. Alangan itu siregar kelak tuh. Memang besar itu. Tuh nomor tanah bala. Nih dia mesti. Ya nomor 2. Oh baik, ini surat itu rohana. Oh, ini surat ini. Siapa sih? 10. Ya 10, nih dia. Dia 10. Gado? Ya. Salamun. Baru isim sih. Siat turi. Baru sanai. Bolok. Lima. Horas. Season Mayor. Ini senai bur. Bur bisa. Jadi ya, santai anda bur. Kamu mana kini? Tinggal jalan. Kalau kana puru pak, mangkowi pedon na puru na. Mo bilo sumre ora pula. Oh, bang lu biar oh, sanai. Jadi lo mau so. Mangano pa niya. Bisa, ada pernah. Lebur nerok. Horas. Nerok, pernah sekumad do lebur nerok. Ah, nak tulang anak tu. Oh. Atas be. Mau lihat eh, mula mang buru na orang kan? Itu, gimana? Jadi mau lihat eh mak. Jadi amang buru na hina, adong orang ngerti. 3. Kalau nak sudah hari, baik mak. Sama, lagi menulis mak, terkongkong mak. Mak. Oh, temu. Jadi mamang guru na hina Martino do. Sa matui botona. Tui botona musit. Iboto niya mang guru na hinan. Na dia. Si bolon na dia. 2 eh? Baik 2 do at berita. Madala kam sa ibu ano kabyang giburo. Sara-sara sa halo amang. 2 siya. Si bolon do at berita. Ito lang. Eh, sa ibu ya kan giburo. Ora. Jalan. Anak tu ke tulang asa dong. Oh, Pak Ronald, dia
Bola terus si sana-sana tergongkop na marami. Doon. Ay, sultan ko rin di bawaan. Sepantas. Sepantas. Lalo di naman sa mga sumunod. Sumunod. Eleksyon na, yung eleksyon pa na. Oh, si nomor 2. Si nomor 2. Yan, si nomor 2. Ang gabi, si nomor 2 lumabay. Wala na doon ang mga daw. Jadi wala ko sila garilek kamu wala tulang na sinura. Baru ano nakiburu si nomor 3 na ma'am siya. Si nomor 4 nakinate. Yan. Nomor 4. Ma, siya ma, usap ma. Na. Si nomor 5. Oh, ni somo. Oh, ni si nomor 5. 5. Nga, ay dia, nyon, wala ko mabay. Alay, sukod dan, ang ubod na dadal. O si Sinura. Napatakas sa daw, si Boto tuturunin. Ay, oh, alay ko lang namin. Oh, Rama mo. Oh. Rogo. Noma. Kalipa buo margang, bubur baroho. Ninggulan, lo sinura. Yung babae. Dari Benoto. Oh. Ay. Ay, dia. Ano ba? Si all dia. Ay, ape, panyaran ni. Oh, gimana? Ay, bariba pun tangkang. Oke, agak besar kita. Lalu pesoy, ngago. Kita halam mas di. Oh, baik nomor bariba nanti. Amat jam. Ya, kan. Kan ada apa? Oh, agul. Nyon. Paribis mo ko muna din. Paribis mo siya ningo. Ya bisa mak tuhi tak masih 3 bulan. Paano naman udah? Ya ayo. Bisa. Dah masalah boleh ni, masih mergeting tu suara.
Berita. Sendiri dia tuh kayak ikut Mama Yolanda. Iya. Idea. Video game. Oke. Mana ngadu dia bebere kemana lah? Firma Bokni. Baru main dapat terowongan. Firma terdimuna bere. Tenujul-juman ang pangumuan. Ako masibuk-sibuk magulang mau kahupu. Baru sa cara na to. Sila men? Ading gambar hamu itu. Dia juga kamu lagi gelo mau apa? Dari mana digoreng kobak layang. Ini udah jago tuh lebih banyak dulu. Dapat apa umum nih, laku-laku mah kobang layang teh. Lama juga. Sudah. Orang gajah. Udah. Oh iya dah. Sebulan sadar apa jalangan?
Oh iya. Oke. Dia udah lenyon. Oh dia. Aku tuh dia. Oh madut nyanyi ada kakakmu dia solusi ada apa pom. Nomor apa kan? Dia dong. Jadi ada danggol. Isi sang okong si amu do si Riki isrok tu dong. Om mana mergel dengan se. Nah. Dah, ate, mai sai được mình mày đó. Sarong lagi. Orang cerita juga. Ini amang burung dia. Amang sudah. Wah mau jual bola? Dalam masih sekarang. Dalam masih sekarang. Iya. Ya pong, ya pong. Mana tu lah? Sama tu. Jadi yang nggoro sinurat. Gabe na kami. Perjolo dono nami molate mari tuarta, molate di partika jalan tikon. Pakidalo kami do. Bisaran ro amuna. Takas song bilo to kami hela nami pangarat to do. Gabe, kami. Alai dia pala di tikon. Ulai sa mamuk ka sa nasugot. Sa to pala tikon, pakidalo kami. Bisaran ro amuna. Tadama dudu.
Kolong na siya tuwa dito. Tong na niya tiba kasi muna. Boy, kau balik kasamu. Tahun ulang ni emang baru nami ya balik tikyon. Gabi Tahun mo. dari studio baru nami balik tanpa gabi tumudak kus na doon. Hari mo magabi ang baru sinurat. Araw takas mo to kami hamu Marsi Paolo. Hey, madudu. Di hamu na ang baru nami. Baru nami. Nah, makamaranggi di balik tikyon. Terhubung na. Di naburu nami do di elan nami. Di sakak pun rohamuna na baubakon songon ng guru nami nungasih kok binakin di sini sada pesta nabulu do sabutullo molo di kita terlubung ma di dua to marang di Samosir alai di Malukion terus sono petabain sono bentuk pertanyaan tongma alas sono tay tanyang tamat to at dewata binukan yudo ta Malukion saya takut mari hamuna akka panggabi ay parahorasan terlugobi di hajol maon Hey, madudu. saya boma di hamuna suge akka pasu-pasu di akka pasarian pasamotan tu kesehatan di hamuna saluna pinaparian guru nami Gabi, Mang, gabi. jadi dia Baltikyon songono peroro nami pasahaton ulos toro rabu di hamuna saluhuna Pakitian mo tanyang tomata de bata. Bangulo si mayor di hamuna, bangulo si daging, bangulo si topi alay. Kung mahira marpangilua, tomata de bata, asa de batao si akasi nakakilota. Gabi, Mang, gabi. Ang guru sinurat, kaboy taparatan mo si hamuna. Kamboy si kopang mo tapat kami nos gaw Sara sila pagkaroon do sila pabuli ba te? Oh, wala pulang. Gabi ra kami. Songon ulo sa kami ulo. Sudah mahal mahal dapatan ulo. Hey, madudu. Songon. Ini mak, mula daw mo sa. Jolo. Jolo main bahasa anak perut tersadar. Oh. Baru kasama tuhelat ta. Nah, rumah tu dinya, no jago rumah tu dinya. Dewa mobile. Nya, ada kudu sa. Nya. Dua Dua. Oh, dua. Aku tahu sih, baru lihat tuh enak tak. Iyo, tercukup. Wah utama dua. Saya ada anak saya baru. Sarabeli tulangi. Saya bimat. Saya ada anak saya baru paku. Kael. Anak paku. Mikael. Ada anak baru. Dia baru. Papu capol. Ate, napalabaw ate yung murto. Naparjolo ko natin sa kalian natin. Halo. Ya, kain. Baru tu itu nih. Lain namion. Ito na. Oh, bakit tayo laki? Ada 3. 5. Ayo. 5, pasan. Ah, 5. Terus ito. Apa, pahok po kami. Pasan ko. Halo. Baru. Isma ba 5? Yang mula sudah. Ada. 2. Mabe, terus mo sini. Mabe, terus ko sa 5 na ki. Madal ka madal. 5. Ada 2. Ada dong. Ini satu, ini sendiri. Ini sendiri. Yo satu nak. Terus. Angkat. Berapa? Selesai. Gambar nyo. Ini. Nyam, nada pesan naik. Baru naboru nih, lain nyo. Naboru. Dua. Ada naboru. Ini 2.
Oh, doon. Nama tulang, doon. No, doon. Bay, lema. Oke, wah. Saya udah mayang munang buru nama-nama nanti. Udah. Cheese. Madalas marang udah. Oh, jupe udah nahan non. Anong dope emang baru, ada emang baru. Kalau sa kami tulang, kurang nanya, ano na, kaya matutunan na tulang. Tunggu may. Om masare ba't bunga bek kami, tuhamu sudah. Anong baru namin sinurat. Ano ba pinangaw? Hindi nga naman ka. Mama mo na doon. Rosan, idea. Dalo mama niyo, so mama dyan. Dalon ma. Ay, itong semak. Ulos semak nak sa. Nah, ang mayamu sudah. Oh, lo. Ah, ganuk. No mahita de, perpunguan dia. Mama uwi. Ini lah pasang makin jepol. Bayu tu benda. Penguat mati. Halo. Wah, napuro arong dobe. Napuro. Dobe, aman niyo. Pak Angel, dia Pak Angel. Pak Angel. Mas. Dulu, armam. Dolo. Mama tulang. Mama. Malah nami. Tunggu dulu budak, kepala masalah. Baik kamu mah tulang. Mabe. Nggak. Dia dua keran. Dia sini lah dulu. Mabe habis be. Nggak habis ba tulang. Oh, ini baru orang berubah. Saya masalah naik. On pribadi dulu. Abdi na mo sa tulang. Ang nga tulang. Jalan. Alahami baru pasukitan tu. Jadi, aku sudah kuani berukon, motor na sige. Jadi ni ahagina, baru tu kuala kapan nak kuliah kami. Las marwamo na baruda. Gabi tulang, gabi. Joro. Turkasa makan. Ini jalan tertunggu ini.
Ayo bawa pu, bawa pu. Sini. Di sini kau dulu, Amang. Di sini. Sini dulu. Nah, di sini. Ah, di sini aja. Sini. Berlonggar dulu. Ya, oke. Marohan ka? Sinihan ka ba? Oh, nasa na hari na kaya. Ganay dah, ito na, mas maroon dah. Ini ya, ini tulang ini ya. Tulang kami. Abang baru. Aku dia lah. Banyak. Hei. Alhamdulillah kono pasu. Ojo lelek iki. Aku lekon. Dari Jakarta doto. Jadi do ke sangkutan kami do perjalanan abang baru. Apa kori? Tubuh abang baru apa kori? Berada kamu? Ale boleh tukusi pelek kami. Oh, kami bilang. Baik, pasatamu. Ayo dulu dulu. Roy lang. Kamu. Ya, itu aku lang dulu ha. Kurang dong. Baru ibu tahu media. Om mana perpunguan kamu nak apa teh? Lima kamu? Ibu ama. Apa sudah berada tu kamu? Abang baru perjamuan. Ini natulang. Ben. Amang baru. Tubuhnya amang baru apa kori? Dua sarong tuh. Dikit lagi balik nih kamera mikro. Hei. Tahu